تماشاوان چارپل مدیا از سر ناو مالباتا چارپل مدیا سلام و روز خوب پیشکشه و همه تماشاوان چارپل مدیا کم از ویدارم روزه و دماوه خوش و گشت بن پیش روزاوه هویا پیش روزاوه به کیفاشی و دلشادی به خیر و خوشی به همین دست به صحبت ها بکم بریاوی حوال نظیر تجی سلا وکیل تماشاوان هم بکه هم دست پی بکن باش بینرین هجا و قدر بلند و کارمند چارپل مدیا به هستی دلوانی سلا بیرودکن و به هیویا کردستانک آزاد و بسر بلندی ام به هفر بجین و جبو که هونه لما تماشا بکن جنهاد سپاسداری ومم و مالاوه آواب گل تماشاوانا بگمان به هفته جی روزاوام گرمه روزاوان هم در کردستان و هم نابناتوی روزاوی دا بویرن گرینگ دا قومن ام به هفته جی هفته بوری هم زانن یکی گلانه بو روزا کتکارا و کارکران بو لجهان هات پیروز کرن لولات مجی بگمان او لگور رو رسم روشا او جیان هات پیروز کرن ام زانن که روزا کارکران لسرانسر جهان پشتی 1886 که شیکاگو برخدان کارکرا چه بو تقینا بمبای دا گل کارکراتن کشتن هشتی و نه دا سوسیالیست انترناسیونال بریاردا که یکی گلانه بر روژا کارکران و حیانو حال گلک ولاتن جهان تین پیروز کرن ای سال لترکیه گلک از دما یکی گلانه دا که گلنپری لی استانبوله کارکرین پرانی لی استانبوله نه دورا 400 کسی هاتن گرتن و هنک شوان هاتن گرتن پشتیوی هاتن بردان او لآلیه که لدوی دماجوی دا لیکولینه که بالکش جهاد کرن که سرانسر ترکیه دورا 6 میلیون نیف روشکی خزانی و اوی دا دجی و وانا 620 اوی تنه لچم باجارن کردستانی دجی یعنی گرانیا برچیبونیا کد و کاتکر و گندیا لکردستانه خزانیه که گلک بن اوه هجاریه دا دجین افشی بالکشه و جوانا ایکو خزانن اوجی بالکشه کش صدی دوی بیتنه لمرمرای دجین یعنی آلیه ترکا به تایبت مرمرا و در دور اوه خزانی پر کمه و روشا کردستانه دوی وارده روشا هری اوه یعنی کردستان وقت میتینگه ترکیه او نتنه زور و ظلم و آسیاسی لسر ملت کرد واری آبوری و اوی داجی لسر کردستان وقت پریودیک تی دوماندن به بالکشی جبو که کرد جبو کدا جیانا خوشی دف جوالات خوب بردن کشفه بربن جیوار خوب بیرن اوش پولتیکا کیف کمارا دولت چیبونه حیانها دومر یعنی او آلیه که دوی نابر دامه بگمان سر مثلا پرسکریکن اویجی بسکرن افتکلین حیاتا امرالی و دانو سندن ترکیه و سروک PKK عبدالله اوجالان و وی نابر دام بجن رحمه خوده لیبه سری سوریا اندر پشتی 18 روز نخوشخانه داما او داماراوی تقیابو آورد تقیابو اوجی وفات کرد رحمه خدا لیبه سر ساقیج مالباتا ویرا دخوازن سر ناوی چارپل مدیای دوی والده همه تکلین کرده که دوی نابر دا هنه هم پارتین کردستانی که دانو سنده وان هنه جبو دنگ و رنگ کرده یک رزیا کرده کاربن لکردستانی آوا بکن بلکه کاربن کار و خواتن پراتیک دا هفکاری و اوکی جا آوا بکن او دانو سندن بگرمایی تین دوماندن و آلیه دنه دا خواتکی دنه جه یجبو پارتیکی سیوانی لکردستانه کاربن همی بشن کردستانیان در نوه دا کاربن با آسانی چی بگرن و اف پارتی و رخصن کردستانی جی پشتگیریا و اوه بکن یعنی نکو بناوه خوش ورته راکن لی بالتوایی همی آلی افغان نوا پارتیا کی وهذا بيكرنا وش كارو خبر چرا
تنکرن کامزانن دنیجک تال دیاربکر اجالی دستبکا نوبا از باور کم او چت بجن جوینا کی دوی رنگی دا آواز کنو و پای در دوره دستیم و آلیتنه داشی اف پارتین کردستانی کو بنگهی پارتیا ولایت پارێزên Kurdistanê û Partiya Sosyalîst a Kurdistanê û Hakpar û vê dawiyê Partî Demokratîk Kurdistana Bakur jî tevî bûn di civînên girîng berbiçav hat çêkirinê yek li Diyarbekir yek li Wanê eva vê wame û pêşniyara Partiya Welat Parêzên Kurdistanê heye ku ji ew ê ra ji aliya ra civînekî çêkin divê civînê de em rê û resmekî ew ê bin yani gelo evan xebata em çawa dikarin bigîjinin qadekî bi rêxistinê hevkarî em çawa dikarin bikin divî warî da xebatekî bikin danûsandinekî divî warî da bikin ez bawer dikim ev ê germayî hanê jî didome belkî sibê wan civînekî navbena Partiyên Kurdistanê da jî çêbe ev bê gengeşekirin li ser wana henekî şîrovê xwe jî bike hevalê Nezîr baş wek destpêkê îsa silav û rêz bînerê nêja lê te destpêkir kek baran bigo hema qêtê bernamê bivir dawiyê derxin û mêr rabser xwe te baş kir spas berî her tiştî her çi qas derbas bûbû jî yekê gulanê roja karkirê cîhanê li hemû karkir û karmendê cîhanê pîroz be rastî jî wek tê zanîn dema ku em tê dijîn dünya cîhana ku îro em tê dijîn mixabin tu girîngbûn û qîmeta kedê nemayê lê em dizanin hemû berhemên maddî ji kedê tê afirandin ket bingeha hemû tiştê maddiyê lê îro li dunyê ket bêqîmet e em veya jî elbetekî dünya tê wê manê kî dewletê burjuwaziya dewletê zengînan e ji bo vê bonê bi piranî jî li Kurdistanê îro em dizanin feqîrî û melûliyat pir bilind heye û gelê me xelkê me hele ez karim veya bêjim bela ku di rojevê de yî ez li Koserê li Mêrdînê dijîm îsal bela ku şilî yani baran jî kêm bariya ew zevî û erdê ku bejî em jêr dibêjin ewana qet tu berhem ew ê jê nehilanîn ez bawer dikim gelek xelkê herêmê êdî wê dîsa rahêjin koça xwe û berê xwe bidin rojavayê bajarê Tirka ew ê bi keda xwe bixwazin nanê xwe qezenc bikin ev jî darbakî li ketkar û li karkirê welatê me ket lê dîsê jî ez yekê gulanê li hemû karkir û karmendên cîhanê pîroz dikim û ket mixabin tiştekî pir bi qedr û qîmet e em vêya gerek dizanibin wek xala dida ama sergotin dibêje yani em wek hevdû nefikirin jî wek mafê mirovahî yani îro hemû televîzyon û weşanê Tirkî li ser rahmetî Süreyya Önder bername û programa çêdikin lê em zanin ew kes rê û rêbaza wî karî wî xebatê wî di çi astê de bûn em wêya zêde hûrgilî li ser nasekinin lê wek mirovahî bi hestê mirovahî em rahmetê jê dixwazin û ji malbata wî re sersagiyê dixwazin kar û xebatê dinê gorî rojevê dixwazin em berdewam bikekek danû stendinê wek îro di rojava Kurdistanê di rojava Tirkî ez karim bêjim di rojava hemû herêmê û dunyê de yê ev pirsgirêka Kurd û Kurdistanê û bi giranî li Bakurê Kurdistanê îro destpêşxêriya keye ev destpêşxêrî jî hema ji xwe ber bê plansazî em dizanin dest pê nekirî wek tê zanîn wek mîlat tê hesibandin heftê cotmehê êrîşa Hemasê ku
لسر İsrail'e şahiyak ve halkı sivil kirin bi çendin kes hatun kuştun hinek esir jî hatin girtin ji bo wê bone İsrailê jî bi çek û alavê leşkerî êrişî Gazeyê kirin û Gaze em dibînin kavil bûyî hema bûyî êdî cê jînwariyê tê nemayî ser û berê wê xilî xerabe bûyî ji wê destpêkê û vir de êdî di rojhilata navîn rojhilata nêzik di li herêma me ew dîzayna ku ji Lozanê de dest pê kiribû xuya dibe êdî ew statû ew qalib ew çerçewe êdî li herêmê nayê wek di salê nod û yekî de jî em pê dizanin dagirkeriya Iraqê Saddam bi karesata ku li Helepçe ew dijberiya mafê mirova hovane kir ji bo wê bonê dunya li bûyerê xwedî derketin û xwedê girabî di salê nod û yekê de ew kesê ku koçber bûbûn kesê ku qetil bûbûn ji bo ku vegerin cînwarê xwe dunya lê xwedî derket û li herêma Kurdistanê êdî wek desthilatdariyak dest pê kir ji terefê Başûrê Kurdistanê ew bû nimûne ku derzek li sedsaliya Lozanê ket û jê vir de ez bawer dikim ew ê berdewam bikin ku ez vegerim ser mesela İsraîl û mesela Hamasê êdî hatibû li astekê sekinî bû wek dewleta Îranê jî dewleta dagirker hovane tenê ne bi sînorê xwe eleqedar dibû êdî wek ew bi hedef û armancên emperyalî di naveroka şiîyatê de dixwest nüfusa xwe li herêmê û baskê xwe dirêj bikin êdî vana bûbû xeterî ji cîhanê re ji dewletê herêmê re û bi giranî jî ji İsraîlê re wek tê bîra me eşkere serkirdeyê Îranê vekirî digot gerek em dewletek wek İsraîlê li ser nexşereya cîhanê nehêlin evana balkişan û ez bawer dikim İsraîlê jî tê gihîşt êdî tedbîr û ewlehiya xwe distînin û bi vê karesatê hat noqtakê em ê ji heftê cotmehê êriş dest pê kir û êrişa Gaze û hat İsraîlê mesela ku Îranê ew nüfuza wê bandora wê ji bo li herêmê bişkenîne pî û baskê wê şikenan ev pî û baskê wê çi bûn rêxistina Hamasê bû rabû serokê wan kuştin êriş li Hizbullahê li Lubnanê kirin heta li Yemenê li ew pêgirtiya wan jî kir hat noqtakê ez bawer dikim dewletê dagirker wek Îran wek Tirkî hişyar bûn çünkü dewlet em jî dizanin amûrê wan heyin îmkanê wan henin organîzekirînin istihbaratê wan henin tê gihîştin ki ev karesat ew ê li cîkî nesekinin û wê bandorê li ser wan bikin ew ê desthilatdariya wan jî bihejînin ji bo vê bonê va karesetna heman tê bîra temaşevanan jî ez bawer dikim Serokkomarê Îranê pezîşkiyan heman têbîniyak da têbînî da got ki em li Îranê ku em nebin yekîtiya xwe xurt nekin ew ê dewleta Îranê bibe pênc perçe lê lazim e pêwîstî pê heye ku em yekîtiya xwe çêbikin heman paralelê de dewleta Tirkî serokkomarê wê jî heman tişt Recep Tayyip Erdoğan got em di navêna xwe de di hundirê xwe de yekîtiya xwe çênekin ewlehiya xwe pêkinînin xeterî li ser me yê eşkere hema ku İsraîlê jî em jî dorê de İsraîlê êrişî me bikin ovana pê de hat çerbû yekê cotmehê rabû Dewlet Bahçelî wek hema di hundirê parlamento de, destdirêjî milletvekiliyê demê kir
o 22 mehedi bankır bira Öcalan were li parlamento di grupa demê de bira bankî bike partiya xwe fesix bikin. Yani ji me heye ev tiştana wek ji xwe ber wek hema lêhatin wek hewê jêr dibêjin tesadüfî hatin kirin. Lê ez bawer dikim vana plansaziyek têdehî bi plan tê kirin. Dewleta Tirkiye xwe di xeteriyê dibîne. Îro ji wê pirsgirêka herî giring a sereke çi ye? Pirsgirêka Kurd û Kurdistanê. Yani wextê ku banga wan ji Kurda re bû. Kurda dawetî yekîtiya xwe dikin, di hundirê xwe di xwe xurt bikin. Kurd jî ez bawer dikim êdî ne Kurdê berêne, Kurd êdî ew ê jî li mafê xwe netewî xwedî derkevin û wê li hember vê karesata ew ê elbetekî çi lazim be ew ê bêkirin lê her karesatê ku tê kirin wek tê zanîn firsend jî tê de heye û xeterî jî tê de heye. Ev destpêşxêriya ku hatiyê kirin ez bawer dikim dixwaze pêşî li Kurda bigirin danûstendê Kurda bi dunyayê re qut bikin nehêlin Kurd bi dunyayê re danûstendina bike û pirsgirêka Kurd û Kurdistanê di qada navnetewî bike münaqeşe. Ev ê li vir nesekinin ew ê berdewam bikin lê ew dewleta Tirkiye xwedî mafij aliyakî ew ê karê xwe bikin lê li vir di Kurd gerek hişyar bin. Mixabin li Bakurê Kurdistanê li dijberî vê karesatê û ji bo vê destpêşxêriyê vê müdahalê eşkere bike û hedef û armanca wê çi ye? Partiyê Kurdistanî di wê noxtê de em hinkî lawazin dûr de gerek em karê xwe bikin û em vêya hinkî derxivalayê. Kek baran dixwaze divir dibisekinim tê tişkî bêje. Niha pirsgirêk tabi çekî ev wiha bela zêde ew bû. Niha li Bakur ev destpêka danûstandinên bi serokê PKK û Dewlet Bahçelî û hikûmetê re heyeta İmralı çûn û hatinê û germayiyekî hêviyekî enendik şerrawestandinê çêbû û ev şer bêguman ji bo Kurda jî ji bo derdorê jî û navnetewî jî bû pirsgirêkek. Yani herkes dixwaze şer bisekine em xwe jî dixwazin li gelin şer bisekine. Em nizanin tabii Sirî Süreyya piştê mirinawî wê çi bandorê li ba kar û xebat û danûstandina bike nexwaniye ji ber ku Sirî Süreyya yani diyar bû ji hemî aliya va têkiliyevên balkêş hene. Yani parlamenta Tirkiye de jiyana xwe da di roja ji bo tune xweşekî navbê neda ji bo Sirî Süreyya da û bi ewa wî ji têkiliyevê ew bûn. Lê divê naberê de tiştekî gelek balkêş e. Yani ev danûstandin ku PKK bi xwe ji Qendîlê û ji her derî gotin temam em bi gotina Abdullah Öcalan dikin, serokê xwe dikin, em ê şer rawestînin. Lê 28 Meyê tiştekî dinê kirin, êrişê pêşmerge kirin. û di beyanê xwe de jî diyar kirin ku wan bi xwe bi drona êrîş kiriye. Me bes jî ew ê nîşandinin li Kurdistanê bin bandora di çerçeva Herêma Kurdistanê de pêşmerge xwestina ciyekî ew ê qereqolê ava bikin ya ciyekî ew ê ava bikin. Yani Herêma Kurdistanê dewleta hemî dinyayê nas dike li ciyê xwe pêşmerge çi dikin çi nakin dibe sebebê êrîşekî dronayê. Ev jî di vî warê de yani PKK wê çekber de çekber nede bi serê xwe bûyerekî gelek trajî de wê çawa te bigerin nexwaniye. Ber li hemberê dewletê goya şerê ku tuneye hestê xwe li Bakur şer rawestîne li hemberê dinê êrişê pêşmergên Kurdistanê dikin. Yani ev jî encamê wê ne diyar e encamê wê çawa be ku hemî hem pêşmerge hem hikûmeta Herêma Kurdistanê hem partiyên Kurdistanê hemî piştgiriyê didin ku ev şer raweste. Tevû navaroka banga Öcalan ku tu xwestekekî ew ê tune vê naberê serokê dem partiyê balkêş tiştekî ew ê kir ku tu danûstandinekî me tune tu bazarekî me bi kesê re nekiriye
تو دانوساندنه که کسی جی لسر روشا کرده بازاری کسی نکریه تو دانوساندن تو نه حیانوها تشتی گوتنه که بنه ماسه دا گلک تشتی گلو چه چوتنه باقران دیار کر که تشتی که بن ماسه دا تو نه تشتی که هیا هاتیه دیار کرن اوه لیم هیویدارن شر راورسه تبو وان دبکن ایکو نوا پککی دا نخوازن و بخوازن آستانگی و پروکاسیون ها چه کجی اف بویرا ایریشا سر پیشبرگه جی بویرا کی پروکاسیون هم به هست بینن نه پروگرام کری ببرا هیوی دارن اف شر راوسته ام جوی شر قریش شر کو ضرار ده ملت کرد لهر چا پرچه کردستانه ام جی خلاص من به هیوی آبینه بنا بلا ها تهتشک بوتا کرم از خوازم تشکی بیجم yani rast ev danustemdir navbereti kirin rahmeti sürüsre önder ev bernamak çekir bu televizyona kirin yani bicaran el ser şeref u namusa xasun duxum ku li paş perde de bin masede tişer du qeyt tüneyi yani de derheti daxwaziye milleti Kürt daxwaziye emi be wek layen taraf Abdullah Öcalani ya da demi tarafê wan de tu daxwazî tu neyî bê şerdu qeyd ev banga hatî kirin PKK ew ê çekadînin û dur belkî hinek tişta bê fikran din lê dem wextê ku cî bi cî beyanata didin têbîniya didin dibêjin heta carekekî gotibû êdî wek me wazîfa xwe pêwîriya xwe me pêkanî êdî top li cem dewletê devletê jî vegeran got bi topê nalîzin yani we soz dayî we bangek kiriye hûn ê li ser banga xwe bisekinin li hember raya giştî yani di wir dicî ez bawer dikim dem ji bo potansiyela demê girseya wê hinkî aram bike hinkî sekam bike ji bo vê bonê va bangana dike yani wek danûstendinê keyî wek bîû bazarê keyî wek şert nehene, şurut nehene, tiştek uha tünne, yani tiştek u ev dibêjin muhayim. Mesela êrişkirina pêşmerga, yani bi rastî jî ji destpêkê de ev rêxistina PKK bi karesatê xwe, bi kirînê xwe qederê 41 salî vî şerê çekdarî dom dikin. Lê ev şera wextê ku mere muhasebata wê bike, yani mere tiştê ku derbas wî binerin, qasî ku zerar dayê milletê Kurd, qasî ku zerar dayê xwezaya Kurdistanê, qasî ku zerar dayê avayî û sererd û binerdê Kurdistanê, tu zerarek wiha nedayê dewleta dagirker. Yani veya jî encamekê rê didî ki ev rêxistin karesatê wê xîzmetê jî çir dike diyaril ortayê. Ji bo vê bonê wek zihniyeta dagirkeriyê ku dewleta bi piranê jî bela ku em dibin dagerkeriya dewleta Tirkiyeyê îro li cîkî dunyê avayak ji bo Kurda ku pê avakirin heman müdahale dikin ew ê nexwazin. Ev ya zihniyeta dagirkeriyê heman tişî zihniyeta PKK heman wek wê di wê paralelê de ye. Yani li perçê din li başûrê Kurdistanê kêm zêde desthilatdariyak nîv serweriyak heye ji bo vê bonê ev karê ku li hember tê kirin ew serweriya desthilatdariya başûrê milletê Kurdistanê ji destpêkê de nas nakin. Ev nasnekirin wek nasnekira dewlet zihniyeta dewleta dagirkerê ku li cîkî milletê Kurd heman bigihê ji destkeftiyakê wê destkeftiye bertaraf bikin. Ev ê elbette nayê qebûl kirin lê li me hemû Kurda dikevin ku em veya aşkere bikin, teşhîr bikin û şermezar bikin ev ê nekarê Kurdayî ku li hember hevdî vî kara bikin. Lê mixabin sernavê Kurda vî kara dikin. Dixwazit tiştekî din ez bawer dikim di çapemeniyê jî gihaş derketin dibe hêzê ewlekariya Süleymaniyê daxwazî ji wa partiyê Rojhilatê Kurdistanê ku li çenca bicî warin jê dibê zorkarî korereş û li banê gorehê li wan navendana barengehê wan hene yekser
تعلیمات دایی گوتی گرک هونوا بارگاهنا دمل دست والا بکن هون والا نکن هگرم پیوستیه پی ببینن امی بزور به ایریشه امی وجبه داره درخینن دبی افجی گریدایی چیه؟ گریدایی پیمانا ناوینا بغده و ایرانی جبو اولکریا هرمی خودی گرابی اف کارسات لهمبروان تکرن بردف که هزا اولیه سلیمانیه دبی آلبای سلام عبدالحالیق دبی پارتیه گوتی اف بریار و ریگری انجام پیاما دناونا بغده و تهرانی جبول هریما کردستانی لهمبری هبونا پارتیین کرد امی پشکریال ایرانی پیکانینه پیمانا اولهیه لی واناگش آرگومنتن واناگش گفو دعفکن لی مخابن دوی واریده از باورم جی بی جی تی گوتن ملت کرد نونرتیا ملت کرد هر چارپرچه کردستان ایدیم هستکن کی لازمه وک ایرادات وک اوتوریته کبه جبو کارسات وانی دناوینا وانده دانو ستندن هبن از دریج نکن که برو نهاد وی والده yani بگمان یا گرم باشور روجالات لی ام روجاوا لی ام وی بکن yani لباشور هنکی تجد روجاوا دانه yani روجاوا کل باشور هیا یکشه او دمکی سالا چونه بو بریاوی بو اتفاقا کی نبا ایران و عراق ده هات کرن اتفاقا اولکاریه هات کرن که او اتفاقا کی گلک گندل و مترسیداره لسر اوه لسر کردستان روجلات به باندوره که دوی اتفاق ده امزانه yani پشت مداخله امریکا و اوه ایران هزین شیعه که هاتن سر حکم فرانیا و اداره عراق به ایران واقعه داره yani حشد شعبیه به ایران واقعه داره واره لشکری واره جیان آبوریا کو امفرسنا امبارگو لسر ایران ایرو عراق دشکینه و به هر واری باندورا ایران لسر عراق هیش برکو روجبا نابنتوی داشیم شکاندنا دستلاتداریا ایران لعراق دوی واردا کارو خباتن تک کرنه ام هیویدارن روجا کی زودتر اب سر کبه yani حشد شعبی نمینه چکدار وان نمینن و اداره عراق جی بشکی به عالی به yani او بن باندورا ایرانی بکشه لگور وی لهواتنه هفته چوی او کر yani حکومتا بغداد بالکشیه کی شاند جهره ما کردستان را کو لازمه همی پارتی و ریخستنین کردستان روجلاته بین قدخه کرن اف بویرکی گلک گرینگه گلک متصیداره که گواشا کی گلک مزنه لسر هیزن کردستان روجلات که بارگاه وان یا جی ای که ملتجینه لکامپال اوه لکردستان باشور دمینن و دنابره دا اتخوازم بیجم که گلک جاراجی ایران یا کوی کو انسان دکجه لهولر دکجه سلیمانی دکجه دبرندنه دکجه yani rast او سرخوناگر لی به انسان ده کشتنه جبر که گواشا کی پرمازن دوار جیانا کردن من روجلاتا اوه هیا لهرما کردستان هیا و اف حکمتا کو لبغداد جی ریج ورابت که ددوانا و آلیکاریا وان که بلکی نب وکری باشی لیخوانه او که اف روشا سلیمانیه جی که به داویه او جی ده چرچوا به لحف کرنه دایه هم زانن yani بشکی باندورا ایرانی لسلیمانیه جی خورده yani جبر کو کردستان باشور دور پیش کریه هم باندورا ترکیه هم باندورا ایرانی لسر هلیما کردستان جی هیه هر یکی جالی خواد خوازم خودی باندور من و او لفکرنا بغداد و تهران جی متسیکی مزنه لسر روشا اوه دوی نابره دا مثلا خبره کی کمیته مافی مروبا دیار کر دیک روژه کی دا روجلات yani Kürdistan'a ne Kürdistan'ı İran'ı tabi Kürdi naveda
12 کس روزکی دا داکاندن یعنی ایران وک کریه هر روز انسان دادل خیره یعنی او ظلم و هویتی و داگرکریا دولت اسلامی تندرو ایران جمتینکاریه و داته واره جواکی و حلاقی داشی جحد حدود مرواتی در باز کریه افجی ام هیویدارم که روزه که زودتر اف دولت خوینخوار در بکی بخو بلکی هنکی آرامی و اوی وره روجلات جی و ایران اتفاقی جی ما بخو هیوید کر که امریکا و اسرائیل در بکی پشتی وان بویرین روجلات ها ناوین ایران خاشی لیخوانه و لابدو بکر جبرکو ایران وک رووی دکاره روشی اوی دا بهر اوی تسلیم جی و اوی جی به تنه اداره خو دستلاتداری خو اندانه که لی امیویدارم که اف تاثیر هزن نابنتوی نکه و ایران بشکی کاربن دستونه که اوی نواویجی بشکی بشکینن که هزا میتینکار تندرو جورته رانه بجی انندک روشه سفکتر بکه کارو خبات انسان دوال دموکراسی دا انندک کاربن برخو بدن کاربن مافو اوی خوب پاريزن دوی روشه دایه اگر دوی والدا گوتنه تهبن كلامك ان شكر لقول الروشامه من كسر مثلا روجات روجابا بسكنن مثلا سوريا شبكو روجا گرم دایه اوجی yani jme Kurdar pirsgirêka me sereke pirsgirêka Kurd Kurdistanê û em ê wek Kurd çawa bigêjin mafê xwe netewî lê mixabin ev nigekî bûyerê nigêdin ê ku bi rastî di seha siyasetê de aboriyê de bi her awayî tayînkêr mixabin hêzên ji derve ne dewletê zirhêzin و ام ویا دزان یعنی ویا پیوانه هر دولت به عقل دولت بونا خود تف دگرن به هستیاری تف ناگرن یعنی جبو برجواندی وان چه پیویست به او ویا پیک بینه یعنی ایرو لهرمه لروجلاتا ناوین اسکار بیجم بر به وقت بنگها هر با جیهان سیم بر بوید هرن ها وقتی کو لهف بکن اوی برگیا اوی بگرن اما اوی چاوه لهف بکن یعنی وقت تجی بحث کرد خویای امریکی و ایران کار لهف بکن یا اوکراینی و روسی اوی لهف بکن آن وقت ایرو خوانه دبه هر چو قاس دبیجن ام ناخوازن روبرو هف ببن با اواکی اسرائیل و ترکی yani gefal hev dixun di binîr bi awakî lê ez bawer dikim ew ê di noxtakê de ji bo berjewendiyê dewletbûna xwe ew ê dîsê karibin hev bikin lê pirsgirêka me esasî di vir di Kurd sekna Kurda helwesta Kurda li hember va bûyerna ew ê nigekî esas be wextê ku ev nig qewîn nebe xurt nebe ji derve çi qasî alîkarî hebe an destwerdan jî hebe em ê negêjin hedef û armancê xwe di vir de wek min jî bahs kir bi rastî pêwîstî halê hazir hem perçak di hundirê xwe de hem di navêna her çar perça de êdî pêwîstî hey koordînasyonek hebe danû stendinek hebe yani xuya dibe bûyerê ku li perçakî diqewimin çok qasî em dibînin tesîr û bandora xwe perçê din xuya dike sîrayet dikin eşkereyî diyar e wek mînak ez bawer dikim em ê gavek din derbasî xalayê bibin ama ka xalê tu destnîşan bike em sohbeta xwe dewam bikin niha di rojevê de yani başûrê Rojavayê Kurdistanê heye ji ber ku rewşa wê derê germ e lê berya ku em ji başûr derbas bibin ew ê heye yani ev bû 6 mehe ser ew ê de derbas bû wê dikeve meha hefta hilbijartina de derbas bû
حیان هاجی هر هفته گوتن گرم و خوشتن لی حیان ها حکمتا که هبش آبا نبو افجی تنگ اوکی دلتازینه یا لی آلیه دنه خباتن یا کرنا پیشمرگه و اوجی دومه لی اوجی بابا کرنا حکمت بایا و ایسال العراق بالتوایی هلبجارتن جی چه دبن اگر یک رزیا کرده چه نبه دبه نابره دا نگه که زودتر حکمت هرمه چه نبه و دانوسان نوان نکد کاره لحنبره بغدای جیم ده مثلا هلبجارتن دا کرد تنگاسیه بکشینه yani zarare بگیجه اوان نتویجه اما بیدارن دوان قبادا کرچی لز بکن بچکی yani خلقی دخوازه ام همی دخوازن کرچی لز بکن و جبو تکیدین ناب نتوی کردستان سرانسر کردستان جی چه قاسا نزدیک بونی هر پرچکی دا چه به او قاسا باندورا خوب به ارنی لسر پولیتیکا کردستان که نابنا هر پرچه کردستان داشت که با آلیکیا دبه نابره دا بریام در باس باشور بون وک بیرانینا دیروکی جی ام سالبگرا کمکجیا درسمه به توندی شرمزار دکن جبرکو ایشا میا دیروکی یکشی مثلا درسمه قرقرنا درسمه کو اوجی آلی به متینکار دولتا متینکار کو هیچی نه رای خو نه بیر رای خو دواره کرده دا تو گوراندن نکریه و تو گوتنه که جبو لیبوری نجیل هم برای گلی کرد نکرنه که بقر کرنه که گلی که او پیکانی بود دوباره مشتر مزار دکن بله براو yani براستی دو سود ساله می yani امجی ایدی تی ناگیجن امی کیجان روزی ببیر بیدن کیجان روزی شرمزار بکن yani دیروکا کرد و کردستان اتجاه قتل عامن قرقرنن کوچبریه نفیکرنن زورداریه yani وقتجی آنی زمان از همو قرقرن و قتل کرنه لهمبری دجبریا کرد و کردستانیا برزداری ببیرتینن و سرکه آق درسیمه هاتی کرن اموی ببیرتینن لی ام دزانن حیاکو کرد نگیج مافی خوی دولت بونه مخابن امید تمید من قتل عمار در باس ببن و از ویا زیده نکم مثلا وقت جی آنی زمان خویاد بی yani وقت جی گوت اف هفت مه باشوری کردستان هلبجارتن چیه بیه لی مخابن هین حکومت اخوه دام نمزراندی yani veya Ali xemginiye veya edi ne yani dibek derve düşmün desteğan de navan de hebe li mexabin evet tişki hündürri yani vi kari hündürri ji vakti ku em geri veni em ser nekevin yani düşmüne me her evvel hemberi me xort bibin yani em hevidarın roke beri roke hükümeti damezrinin o serveriya hükümeti yekirtina peşmerga pek binin edi em buxazın axwazın başûrê Kurdistanê karı diqada navnetewî de duwarê dîplomasî de nûnertiya hemûn parçeyê Kurdistanê bikin çünkü veya medî wextê ku konferansa Qamişlo amadekariya wê dihat kirin di wê pêvajoyê de birêz Nêçîrvan Barzanî li Fransayê bû û ev karesat ev amadekarî li wir dihat hazirkirin dihat amadekirin yani êdî bûyî dünya global pêwîstiya pir mezin ji bo Kurda duwarê dîplomasî de heye yani Kurd şervanin mêrin mêrxasin lê duwarê dîplomasî de duwarê siyasetê duwarê pêwendiya de mixabin lawazin û em tim û tim têk diherin kerem ke Niha em derbasê başûrê Rojava bibin û mesela Sûriye hinekî bûyerên ku vê dawiyê tên Rojavê em wana ser wan bisekinin yek jê em zanin Kongreya Yekrêzî û Yekhelwestiya Kurda li Qamişlê pêk hat bêguman vê kongre civandina wê bi serkêşiya birêz serokê Kurdistanê
کاک مسعود بارزانی بو و هر وها باندورا فرانسا و امریکا لسر او بو لسر زده بو و چرچوه آبش یا بو تابی چرچوه باندورا ترکیه که برای عبدالله اوجالان پیشکش ذکرن اواناجی دخواستن ویا کم بکن یعنی وی نزدیک بونی پیشاوی بکن و بشکی دخواستن کرداجی کم بکن لی هاد دیتن که اف دانو سندنین یعنی وی کنگرهانه یک رزی و یک دنگی کرده دا هم دوی دا لحب کرنه که هاد کرنه وی کومیتکی کمیسیونه که بیکرن و دخواست وان داجی هاد دیار کرن که انندک یعنی کرد دخواستن وک فدرال وک اوه مافه کرده دستوری دا بیبجی کرن جبوه کارو خباته که هفدش وی بیکرنه یا باندورا خو هم لشامه هم ترکیه جدا دانشاندن reaksiyona Şam'e jim لگور reaksiyona Türkiye bu Türkiye jî evke yani çavat xwazin ku tu maf çê nabe têkeve destê Kurda ya jî mafekî hebe jî pir kêm bê rojevê duy warda helbesta hem Şamê gotin em perçebûniya Sûriye qebûl nakin û tu otonomî tu federal tu daxwazê wer xeta sor em qebûl nakin o Türkiye jî hem Wezîrê Derba Hakan Fidan û hem jî Serokê Türkiye Komara Türkiye Erdoğan diyar kir ku federalî û daxwazên wiha li Sûriyê nayên bicîkirin û xewin û xeyalin. Aliyê dilê divê naberê de hikûmeta Şamê êrişê nevekirin. Yani êrişê durziya kirin. Li taxa Şamê ev jî taxa ew ê cereman û sehnaya kultura Şamê ne provokasyonekî ew ê çêkirin. Yani goya dengekî hebû li neheqî ya ji heqaret li Peyxemberê İslamê Hazretî Mihemed dikin ew çi qasa rast e çi qasa nerast e welew yek bike jî nabe sebebê komkujiyekî ku tu li hemberê civatekê bikî êrişekî tundrew li dijê ewa kirin durziya kirin li hemberê viya İsraîl gelek deverên Sûriyê bombabaran kir û nêzîkî qesra serokatiya Komarê bombardiman kir ev tund û tu jî hê jî berdewam e ev ya jî metirsiyekî ew ê tenîşandan yani ev hikûmeta ku li Şamê heye her tim dikare provokasyon çêke eger îro pir zeîf e hêzekî wîya ku desthilatdarî li seranserê Sûriyê tune eger desthilatdariya wî çêbe û gohrandinekî bingehîn li Sûriyê nebe ya jî hikûmetekî hevbeş hemî pêkhateyên Sûriyê pêk neyê ev hikûmet tenê bi tena serê xwe bibe hikûmet û navendiyekî xurt çêke ev ji bo hemî civaka Sûriyê û bi taybet ji bo Kurda talûkekî pir mezin e nîşana wê ye ev ya jî hem Kurd li dijî van tundrewiya dengê xwe bilind dikin û hem jî navneta wê jî nerazîbûniya xwe nîşandan hem yekîtiya netewa sekreterê alîkarê sekreterê netewa yekbûyî li dijî vê tundrewiyê beyanê xwe nîşandan hem hikûmeta Amerika û êdinê jî beyanê xwe nîşandan ku vî hawayê îdare çê nabe vî hawayê dijberî çê nabe û evên aborî jî li ser Sûriyê di vê rewşê de nayê diyar kirin lazim e çavrê bikin ka hikûmet çawa dewam dike. Di vê naberê de bûyerekîtinê jî li Sûriyê çêbû Sûriyê li aliyê bendava behra spî ku piranî Elewî ne li wê derê rasterast desthilatdariyekî Şamê li ser tune ji ber wê jî îtifaqekî kirin bi Fransa ra yani ew xebtandina kendava yani ew ser behrê li gorî 30 salî teslîmî ew ê kirin yani xebtandina wan teslîmê şîrketekî Fransa kirin ev jî ji bo ku enendik bi rayê xwe ve wek hakîmiyetekî li wan dera deyne evan ewa jî bûyerên nû ne li Sûriyê wextê me ew eger di vê çerçeveyê de bi hawakî gelek Kurd çend got te hebin
ام شبکو برنامه خو بداوی بینیم. باشه yani em dizanin mesela ketina Şamê û em ê destkevtiyê ev heteşê 27 Qasîmê dest pê kir û 8 Adarê de çû heya Şamê. Döndürê 12 rojan. Yani dünya alem hemû pê dizanin ki ev li piştveya hêz hene. Ev hêzana ev derî ev rêvekir ku ev heteşe heya nahîn jî ez bawer dikim bi awakî fermî nehatî diyarkirin ku heteşe ji lîsta terorîzmê derxistî. Yani hîn wek rêxistinek terorîstê dîtin. Heteşe jî em dizanin ji El-Kaîde, IŞİD, El-Nusra û talya talê heteşe vî xwe pênasekirin divir de îro mixabin desthilatdarin. Hab vê desthilatdariyê bela ku dewleta Tirkî hîn nêzîkin û berê jî danû stendinê wan heye, ez bawer dikim Tirkî tiştê ku xuya dibe helwesta ku Ahmed el-Şara sekna ku rê dide dibin tesîra Tirkî de hema di paraleliya wê de seknê rê dide. Evana ji bo me Kurdistaniyan awê metirsiyê di vê noxtê de elbette ki Kurd jî wextê ku li Sûriyê yek dest bana ji destpêkê de ew ê rê li ber gelek tiştê neherînî hatibana girtin. Mesela yek jê danû stendinê em ê bê enekese û PYNK, PYD, KSD her çi dibêjin hebûn heman demê de rabû Mazlum Ebdî çû bi Colanê rê peymanek ji 8 xala pêk dihat ew xal îmze kir ew xal jî til xalê wê dinere yek û naveroka wê detayê wê diyar nekirin lê tev wî haw jî mere dizanin ev dibin bandora dewleta Tirkî wek daxwaziyê wê hatî pêkanîn lê ew peyman jî Xwedê girabî pêşa rojê de ew ê çi bikin her serê xalekê wê komîtakê damezrîn û ew komîte ew ê wa xalana bi detayî bikin ew ê bû awayî çareser bikin. Yani ev elbette ki wê bixwaze li Şamê desthilatdariya xwe xurt bikin û yani bi rastî jî dwarê siyasetê dwarê seknê de bi awakî konevane yani bi xwînsarî wek hemê der û dor kî çi jêr dibêje bi erênî lê dinerin lê ama elbette ki ew ne destvalanı ne bê îdeolojînin ne bê siyasetin ew ê elbette ki li ser heqîqeta xwe vegerin gorî heqîqeta xwe wê tev bigerin xuya dibe gavak û firsetê dibînin wek xwe tev digere. Mesela mafê Kurdan nas nakin êrişî durziya dikin ez terbêjim qet rejîma Esed belkî jê tund û rewtir hîn bêtir dijdîne tiştekî dijî lê zêde kir mesela mêbê dewleta Erebiya Sûriye bû kir dewleta Erebiya Sûriya İslamî ev hîn bêtir tengezar kir asten kir hat vê noxtê de ew êrişê ku li hember durziya dikir yani îj do ne pêr dir İsraîlê tiştê ku tê gotin pêncî heftê êriş birî ser wan wek te jî bas kir nêzîkî koşka serok komariyê jî bombardiman kir û wek serokê İsraîlê Netanyahu û wezîrê karê derve daxuyanî dayî gotî bi tu awayî rê nadin ku êrişê li ser durziya bikin em ê qebûl nekin em ê hember bisekinin bûyerek din wek aktuel ema ez vêya derbas bikin di çapemenya Tirkî de derket Xwedê girabî keştiyak alîkariyê di ser behra çi dibêjin ava navdewletî Malta re derbas dibûn ew ê bi çaya Gazê lê Tirkî bi xwe dibêjin yani keştiya alîkariyekî tijanî din rê wê de çi heyî çi ala heyî lê İsraîlê ew jî bombardiman kir heta hinek sivîl dibê tê de hebû birîndar falan bûn em derbasî xala din bibin ev nokta em dema me derbas bû em hêvîdarin ew hevkarî û hevahangiya Kurdan li Kurdistana Başûrên Rojava
بدومه و بیاک هرورسی یک اوی خودی لمافو اوی خود درکبن دخوازن خود درکبن گل تماشاوانن برومت ام گیشتن داویا برنامه خو دم مهنکی بسر واجی کر و هیویدارن که هفته پیشیامه روجاوانو به بویرنو شیروونو و ام لنبری هفتوبن بخیر و خوشی بمینن ام گهاشتن داویه yani متخواست او دیمنه کنفرانسا قامش لوجی هما چند گوتن بکره داوی بوگم دارن دبجه برد zaten پر gemzile tev gotun yani dimen erenici hebu ne erenici hebu ve duvarı fiziki de mademere henki daxalya او deswerdana و قجکی و کنکی و دم پارتی yani tişte bu edzanım bu agahdari mesten انا کسی و پیانکل هفدو کربو جدر وی رخستون پارتی باشور روجاوای کردستان اوه تو کسی کدن دعوت نکتنه نونره برس سروک مسعود بارزانی و بلکی یعنی جوی بکرانا لیوانه هانه هما دمن دست و دواری پراتیک ده داخله کرنه و او آلی خواه ریدانین و درکتن آخافتنی بسرکتن او نونره دمه keskin bayındır o haftına bu ekser ji imrali gotinawi o serwan banjbog bandole ve helin o haftın kir le o haftın ez bawardikim teçu awe ereni ekser aku tecibahskir او هيئتك هبش بهبر هالبجيرن وكارو باريخو بقدينن واس خلصت باشا مالا وافا بخير وخشب من